फाटल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळार स्थगीत केल्ल्या टीसीपीच्या प्रस्नावेल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो। सभापतीन टीसीपीच्या स्थगीत प्रस्नाचेर चर्चा करपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात बोवाळ घातलो। आमदार वेंजी वेगासान स्थगीत प्रस्न उपस्थित केल्लो। मजगतीं राज्याच्या हिता खातीर टॉप वकिलांची गरज आसा। ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवनच आमी ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करता। टीसीपी खात्यान सुमार 750 कोटी रुपयांच्या महसुलांतले 1.5% परस कमी खर्च केला, अशें मंत्री विश्वजितान सांगले। उच्च न्यायालयात सरकारी प्रकरणांचो बचाव करपा खातीर खाजगी वकील नेमपाची कारणां युरी आलेमावान विचारिल्ली, ताचेर मंत्र्यान जाप दिली। Please stood up and called out. I'm looking at him for the last 10 minutes. Sir, you already called out. Question star number 1. Again, that's because the reset answer number at one. the cyclostar में answer केल मत है ना? इतनी तो है तुम्हें. If he called it out, speaker sir, he called out the question and he said answer as the cyclostar. No, point of order. Speaker sir, you have called question number 1. Question number 1. 1 minute. Speaker sir, Without him calling out that question, why did the minister reply? Does the minister Star question 1. Star question. Why is he answering things which are being asked? I 3 मुल्ला आता ये डिस्कशन कितने मार्क्स समझना कठीण Start question number 1. विजाचे क्वेश्चन मुल्ला ते एक्नॉलेज केला आखे डिस्प्यूट कित्याचे फक्त कळना Give your ruling. Give your ruling. I have called out. Give your ruling without asking the question. Why did the minister reply? I just want to know this. I have If already you called never out. asked, Start never question asked, number why did he 1. reply? Start question number 1. मिनिस्टर सोपलेता अरे तो विसान नसणारे रिप्लाय किती दिली ताणे जर विसारूकूच नाही रिप्लाय किती दिली मग कोण स्पीकर गिव मी रुलिंग ऑन दिस आय विल साइट द रूल्स सर जे डिटेल्स एज पर एनेक्स्चर 1 आन दिलो आहे those details are not complete. We want to have the full details of the entire fees paid till date. यो जो डिटेल्स दिलो आहे तो सारखे काय इन्फॉर्मेशन I want my first supplementary to be answered very clearly. We want the entire details to be tabled on the floor of the house. Speaker sir, वो अतपान आंसर गेलते पार्टी दिलेलो, अतपान आंसर ए पार्टी दिलो Speaker sir. Speaker sir, as far as 3A is concerned, all details have been given to the honorable. Those details are falsifying details. All the cases that are disposed and dismissed, edges of status or melna. All the cases that are disposed and dismissed. We want why you haven't given us this information. What information? Again, explain to me. Oi. In the last 5 years, more than 710 crores of rupees for the state exchequer. Amount of money spent on the court cases is less than 1.5% of the revenue that is earned by this department for the state. Many times there are complex issues. We have lawyers like Tushar Mehta of the Solicitor General of India who advises us and who advises us on the panel of lawyers that we have to take to defend the matters of the state of complex nature. मजगती जमीन रूपांतरणाचेर काँग्रेसीच्या भूमिकेविशीं मंत्री विश्वजीत आणि युरी आलेमावामदीं बोवाळ जालो। जमनीचें रूपांतरण करून काँग्रेसीन गोंय काबार केलें अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें। काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन ह्या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी रुपये आणि हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांच्याचे गोष्ट बापयचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यात पेक्षा एफिशियंट मुख्यमंत्री तो आशिल्लो एंड देन आमी हाऊसान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना कोण आलो एफिशियंट स्पीकर सर एफिशियंट आलो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेस आलो काँग्रेसीक गाडी पडता काँग्रेसी अरे तुम्ही काँग्रेसी आशिल्लो वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले या काँग्रेस पार्टी वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयले या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो कलेक्टर बाकी सगळे वयता करा सर एज मुखार एक मिनिट एज मुखार स्पीकर सर एल्टन येतलो त्या एल्टनाक आमी सांबाळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।